дар доираи бозиҳое ки ин ҳафта дар ла лигаи испания сурат гирифт, тими барселона тавонист дар баробари алавес пирӯзиро ба даст орад. Агарчанде онҳо дар дақиқаи якуми бозӣ ҳам ба дарвозаи худ гол сар дода бошанд, аммо тавре мо баъдан дидем дастаи Ханси Флик тавонист ғалабаро ба даст орад. Таваҷҷӯҳ ба ин бозӣ аз он ҷиҳат зиёд буд, ки футболбозони Барселона натиҷаи даркориро дар Лигаи Чемпионҳо зидди Челси ба қайд нагирифтанд. Аз сӯи дигар зуд вақтои охир хабарҳо дар мавриди он ки Ханси Флик хело хаста шудааст аз муносибате ки роҳбарият дорад, аз баъзе муносибате ки футболбозон ба кор доранд ва эҳтимоли рафтани ӯ ҳам ҳаст, пайдо мешуданд ва воқеан ҳам дидан мумкин ки Ханси Флик хело дар бозиҳои охири Барселона он хурсандӣ, он табассуме ки дошт дар лаб ба ойстагӣ гум шуда истодааст ва сабабгори асосӣ ин албатта бозиҳои на он қадар устувори футболбозони ҷудогонаи Барселона аст, мисли Араухо, ки яке аз бозигарони бо таҷрибатарин барои ҳайати феълии Барселона аст, аммо хатоҳое мекунад ки ҷуброн кардани он бениҳоят мушкил мешавад. Ва мо тавре дидем дар ҳамин бозӣ дифогари канори Жерар Мартинро дар хати дифои марказ дар паҳлӯи Кубарси ба майдон баровард ва анамин партофтҳое ки аз болои сари дифогарон, ду дифогари маркази Барселона, яъне аз болои сари дифогарони Алавес анҷом доданд, махсусан дар ҳолати голи дуюм ба Рафиня, тавре мо дидем натиҷаро таъмин кард. Аз сӯи дигар баргашти Рафиняро ҳам бояд махсус ёдовар шавем ва ин омилҳо имкон доданд то Барселона 3-1 Алавесро шикаст диҳад. Мо фикр мекунам бубинед баъд аз оне ки ин аллакай дуюмин бозии Барселона дар майдони навшудаи Камп Nou аст ва мухлисони Алавес имкон пайдо карданд чанде аз онҳо, ҳарчанд ки на ҳамаи онҳо дар ҳамин бозӣ иштирок карданд. Мушкил барои ҳамин дастаҳои топ аз чӣ бармеояд? Бубинед шумораи бозиҳо зиёд шудан мегирад, тақвим зист шудан мегирад. ин як фишори ҷисмонӣ сари ҳамон бозигарон аст. Бубинед чӣ қадар шумораи зиёди бозигарон дар сафи Реал Мадрид аз саф берунанд. Ҳамин хеле дигар мушкил барои Барселона пеш меояд. Ва новобаста аз он ки инҳо бо Алавес чӣ натиҷа ба даст меорад ё на, албатта вақте ки натиҷа дар набуди бозигарони калидӣ натиҷаи зарурӣ ба даст намеояд ва дар давоми ҳафта ду-се бозиҳои дастаҳои то панҷум меден, ин албатта барои натиҷа ки сармураббӣ ҷавобгар аст, албатта ба ҳолати эҳсосотҳои ӯ ҳам таъсир мерасонад ва Ханси Флик ҳам баъд чунин ба назар мерасад. Юрген Клоп ҳам чунин тавр аз Ливерпул канон рафту бисту ва мушкилотҳо онҳоро водор мекунад ки яке ба якборагӣ бояд чунин қарорҳо баровардан гирад. Вале аслан барои худи Барселона ки аслан мисли мавсими қаблӣ сароғози мавсим бубинед барқарор аст, як дастаи барқарор аст ва баъзан вақтҳо мушкилотҳо пеш меоянд. Барои чӣ? Барои оне ки бозигарони калидӣ омода нестанд ба бозиҳои муҳим. Вале онҳо бубинед, ман фикр мекунам ки як замон дар мавсими қаблӣ чунин буд ки охири сол онҳо ба як буҳрони кӯтоҳмуддате рӯбарӯ ҳам шуда буданд, як 8 то 11 гол аз Реал камтар доштанд. Вале давраи ноябр-декабр, дар ноябр-декабр, вале бубинед ин мавсим баръакс. Реал аз онҳо пештар буд, онҳо аллакай аз Реал пеш гузаштанд. Новобаста аз доштани шумораи зиёди бозигарони ҷароҳат бардошта, онҳо дар чунин бозиҳо метавонанд ба хубӣ корро ҳал кунанд. Дар премияраи Испания мо агар ки мо бубинем, ин мавсим дар қиёс ба мавсими қаблӣ корҳо хубанд, вале дар Лигаи Чемпионҳо баръакс. Дар Лигаи Чемпионҳо порсол вазъият на он қадар хубтар буд, ин мавсим хуб аст ва ман фикр баръакс мавсими гузашта Барселона мисли Ливерпул дар барои мегӯям порсол вазъият ноҷур буд, ин мавсим баръакс вазнинтар аст. Бубинед аллакай онҳо дар сурати 3 пирӯзии пайҳам дар 3 бозии боқимондаи марҳилаи умумӣ баъдан онҳо ба плейоф ёфта метавонанд. Ин чиз мавсими гузашта набуд. ин аз чӣ мегӯяд? Сол ба сол вақте ки тақвим зист шудан мегирад, фишорҳо сари бозигарон бештар шудан мегирад, ин ҳамон бозигарони топи касбӣ ҳам тез дучори ҷароҳат мешаванд, аз лиҳози ҳамон сарбории ҷисмонӣ баромада наметавонанд ва инҷо албатта баъд бор сари гардани мураббӣ меояд. Албатта агар ки аз лиҳози тактикиву техникии худи ҳамин бозиҳо агар мо таҳлил кунем, воқеан аст ки Барселона фаворит буд, бояд ки зидди Алавес бар ин дастаҳо пирӯзӣ ба даст овард, шонс буд, дар ҳоле ки бубинед Реал Мадрид аллакай дар 3 бозии пайҳам пирӯзиро гирифта наметавонад. бале, ва ҷои таъкид аст ки барои мисол Дани Олмо ҳам дар ин рақобат хело ҳунарнамои хуб нишон дод. Дар баробари он ки Ямалу Рафиня ҳам аз ду канор фаъол буданд, Дани Олмо дар нақши так муҳоҷим хело ҳунарнамои хуб нишон дод. умуман агар дар бораи Флик гап занем ки ҳоло чӣ гуна эҳсосотӣ аст ва барояш мушкил аст, на ҳар кас дар чунин дастаҳои бузург тоб оварда метавонад.
بله ببینید یک زمان بعد از اونی که بعد از قهرمانی در لیگ چمپیونای سال 2014 وقتی که آنچلوتی از رئال مادرید رفت رافائل بنیتس رو رئال مادرید به حیث سرمربی آورد. اون نفری که در گذشته با لیورپول افسانه داشت و با رئال مادرید نمیدونم کارهای بزرگ کرده بود، در این دوره که فوتبال این گونه فشاری بلند دارد و این گونه توجه کلان به فوتبال است نتوانست کاری کند با رئال مادرید تا اونجایی که در مدت 6 ماه تصمیم گرفتن که او رو از وظیفه جواب بدهند و زیدان رو به جای آوردند. اون نفری که برای لیورپول شاید یک اسطوره باشد و فلیک هم نابسته از کارهای خوبی که موسم گذشته داشت. واقعا او با یک هیئتی که نصفش کودکان مکتبخوان هستند کارهای بزرگ کرد موسم گذشته. رئال مادرید رو 4-5 بار شکست داد. در سوپر جام چگونه بازی خوب بود در فینال، در جام چگونه بازی خوب در فینال 5 بار بود خطا نکنم اگر و 4-0 در لالیگا شکست دادن رئال مادرید. این خود علاقه بازگویی اون است که بارسلونا خوب بازی کرد زیر روبروی فلیک و آماده شد این دسته. اما وقتی که مخلصان اینقدر توجه کلان دارند و همیشه نتیجه خوب رو طلب میکنند و بعضی وقت فوتبالبازان اون طلباتی که از آنها از آن رو نمیتوانند در جواب به کاری سرمربی نشان بدهند، در این گونه وضعیت اگر اندک یک نفری که از جهت روحی ضعیف باشد حتما میشکند. و ببینید لوئیس انریکه چقدر سرمربی پرقوت است. از نگاه من او با کارهایی که کرد با همان مرحله وزین زندگیش و با آن دسته‌هایی که او در آنها کار کرد کارش حتی بهتر از گفتن ممکن است که از گواردیولا بود. گواردیولا خریدهای کلان کرد، بازیگران بهترین رو در اختیار گذاشتن، نتیجه رو تامین کرد. از بارسلونا بیرون رفت، در لیگ چمپیون‌ها با باواریا کاری کردن نتوانست و عموما اگر بگیریم ولی فرزند لوئیس انریکه از عالم درگذشت و یک مرحله واقعا بد رو پشت سر کرد. اما ببینید که در لیگ چمپیون‌ها چگونه آخرین بار بارسلونا رو به قهرمانی رساند با اون هیئتی که البته اون سال داشت، هیئتی خیلی هم پرقوت بود و با پی اس جی ببینید چیکارها کرد. و اگر سرمربی انا همین گونه پرقوت نباشد من فکر میکنم که مثل کلوپ یا اینکه مثل هانس فلیک حتما با از جهت روحی با مشکلی دچار میشود. و ببینید که پس از بازی حتی او گریه میکرد، رافینیا با او صحبت داشت، او حتی گریه میکرد در حالی که دسته غلبه کرده است. در روز تأسیس یابی بارسلونا است، مثل یک جشن است برای دسته، باید شادی و نشاط باشد، حداقل بسیار سوخته باشد، اما برای مخلصان باید این چیز باشد. ولی وقتی مخلصان میبینند که سرمربی این گونه رو افتاده است، او پس از غلبه گریه میکند، نه از شادی بلکه از غم، این علاقه یک آغاز ناامیدی است و این میتواند تا حالتهای بازم از این هم پستر برده رساند. ممکن که این خاصی اما ملت ها هم باشد. ببینید اگر مثال بیاریم در لیورپول کلوب بود، در منسیتی گواردیولا. اصلا منچستر سیتی دارای اقتدار بزرگ مالیوی است، ولیکن بر سر این دچار مشکل می شود که منچستر سیتی ولیکن او توپ آورده به قول عذاب کشیده مبارزه برده به پیش، ولیکن آلمانیا به نظر من باشد خیلی که نازک به نظر می رسند. ببینید یورگن کلوپ در وقتی که مشکل سر لیورپول مشکل سیستماتیک پیش اومد در دست کشید، همین خیلی دیگر هانس فلیک چنین به نظر می رسد. اما یورگن کلوپ مدتی خسته شد. بله یک مدتی کافی او کار کرد. 10 سال کار. 9 سال در لیورپول بود. بله. گواردیولا در منسیتی فرصت‌های طولانی کار می‌کند. نه او ایواز کردن با هانس فلیک وضعیت دیگرگونه است. او خودش در یکی از صحبتاش اقرار شد که او وقت در باواریا 8-2 برای مثال بارسلونا رو شکست داده بود، احساس پیروزی نمی‌کرد، یعنی خرسندی نمی‌کرد، ولی در بارسلونا حتی عادی‌ترین غلبه‌ها رو بسیار بزرگ برای خود جشن می‌گیرد، قبول می‌کند. یعنی بارسلونا او رو از حد زیاد احساساتی کرد. اما از سوی دیگر اگر بگیریم او طلب‌هایی که دارد برای مثال برای باز هم بهتر کردن نتیجه و وقتی کمک نیست، وقتی دستگیری نیست از رهبریت، بعد فوتبال بازانی که دویم او رو در میدان پند میدهند و به اصطلاح پیشپا میدهند، او نمیدوند دیگر با اونها چیکار کنند. ولی در مجموع اگر ما بگیریم خوب از وضعیت مشکلی نوبتی هم هانس فلیک بیرون آمده است. ما از همین چیزا ببینید در ناتینگهام فورست چگونه بود نونو اسپریتو سانتو بهترین نتیجه رو نشان داد، ولی که وقتی که با رهبریت به قول تو نگیرید بعدن عموما از کار بیکار کرده شد. این چیزا امیلای رفت عربستان سعودی برای پول جمع کنی بعدا. نه نونو اسپریتو سانتو این حال در خود وستکم است. نه او در عربستان سعودی یک مدت کار کرد و بعدا برگشت به انگلیس. در رسه الاتحاد بود اگر خطا نکنم. همین امیلای غیر فوتبالی غیر میدانی بسیار تاثیر رسان میشوند به نتیجه میدانی و فضای داخلی و عموما وقتی که یک وضعیت شخصی خود سرمربی میتواند حتی به همین نتیجه تاثیر رساند، نوبت از آنی که تاکتیک و تکنیک و جایگزینی بازیگران اینا در چه وضع قرار دارند. لیکن یک چیز دیگر هم هست. برای مثال ببینید منچستر یونایتد با زینه 15 چمپیونات افتیده
аз як дастае ки ҳеҷ кас намешинохт Гримсби дар мусобиқаи ҷоми лигаи кишварашон мағлуб шуданду аз идомаи рақобатҳо берун шуданд ва вазъияти буҳронии шадид, аммо мураббиро мегузоранд, имкон медиҳанд вазъро ислоҳ кунад. ҳамин гуна ҳолат дар Барселона ёки дар Реал Мадрид шавад, пагоҳ аллакай мураббиро ин дастаҳо фақат ғалабаро талаб мекунанд. тамом. манам ҳамин чизро гуфтани ҳастам ки сатҳи фишоре ки барои мисол мо мегӯем дар Англия зиёд аст, агар мо онро бо Барселона ва Реал Мадрид муқоиса кунем, инҷо тамоман боз фишор ва фикр мекунам ҳамин талаботҳост ки Реалу Барселонаро дар дунё дастаҳои беҳтарин муддатҳост нишон медиҳад. онҷо бубинед, ман фикр мекунам ки дар Реалу Барселона чунин аст. 20 ғалаба кунӣ дар Эл Класико биёи шикаст хӯрӣ, умуман ноком ҳисоб мешавад. ноком ҳисоб меша. Умуман ҳисоб намекунам 20 дар Англия фишор доимӣ аст. дар як хел ҳолатҳо барои пирӯзӣ ҳам фишор меоваранд. чаро фалон бозигар ҳамин хел бозӣ кард, чаро барои фалон бозигар шонс камтар дорӣ. ҳамин худи Аморим ҳам баъди 2 моҳ омадани баъд аз пас аз 2 моҳ рафтани буд аст аз Манчестер Юнайтед. бубинед агар ба ҳолати намуди зоҳирию нигарӣ умуман тағйиротҳо бисёр чашмрас ҳастанд дар ҳолати ӯ, валекин баъд аз 2 моҳ худро афтода рафтани буд, валекин роҳбарият медонад ки дар ҳамин вазъ шароит бубинед вақте бавараи бузург он солҳо мураббӣ намеёфту, баъдан Вензан Компаниро овард, дар чунин ҳолат дигар дар миёна мавсим киро мешавад овардан? ягон мураббӣ ба қавли худро эҳтиром мекард ки дар миёна мавсим набиёяд дастаро ба ӯ гирад. аз ин рӯ инҳо ба ӯ бовар кардан, новобаста аз они Гримсби аз чи дастаи дигар аст, новобаста аз оне ки дар тахтхонаи ҷало аст, бовар кардан вазъ бубинед оҳиста соз шудан мегирад аз ҳисоби заифии баъзе рақибон, аз ҳисоби боварӣ ба худ, аз ҳисоби як омили дигар. баъдан мумкин ки медонад, мумкин ки пас аз 3 бозӣ боз вазъияти Манчестер Юнайтед боз ба ҳамон ҳолат афтад, дигар илоҷи намеомад. роҳбарияти Юнайтедро мумкин баъд Рубен Аморим аз кор ҷавоб мешавад. бале,